kal so na wa hen la bak he dingo ka doi chu la mi pia dinga na ne cha kha di bak sam na te he lampi tu kum khat la ting nai lo sunga hen lampi pakarod hi mon buk vel hen isiam thayo Churachampur Hospital compound sung khale mi dam lo umna ahi je ken je khole isiam thayo apola ma lampi o khole isiam thayo lampi tha khole isiam thayo dam lo ve mi dirty place aba chiu kha yo kha thil healthy ai po mi muding ale question of prestige he ye ga chun government hi work order kilale ka gena ka pat sak ye ngai work order le lo ye kha ki bola nam phua lampi le ki bol ye taka hospital khule ki bola ti he het saguta wido pensioner ding ale mi songge le ko hi home doctor wa all age le mi 137 home doctor wa disabled te ading ale 60 plus home doctor wa all together 387 home doctor wa social welfare card so he chun health card mai le ei man mobilize le bola ni danga panga ning kum lama panga ila bol ho ki government 1508 prime minister health card including a few chief minister health card di hole di bol tawa tu le lampi pagu pasagi PWD no yang ki thuna ita order he report pai dinga expect o ma ye lampi pagu pasagi pakarot town sung le yang ki bol be di genuta ye bana chun public interest singling ki ti hole khosom lamwa le ki bol ang ki bol to zel dinga he ye bana ka genu khale tu lai ta burning issue he gun license to he ye ta district magistrate and direction state government upon pek dong so gun license he verification ding police station a chom khopa ye kha koya gun o kha me thal zo si kha police station ham khoya ma strong room a koi ding ye pha chule verify bolding a verify bola adik lo mai la hen tang ding ei kha hi pha da khan public nasat again lau thona kine ye chon a process kale hun lu di dana kila je ka khan bangola ye kal sun them ti tu ni khan le ama sangin le ka gen khom jengo ei Churachampur le Ferzol district ka MLA pagu kaumo assembly khan a chumin meeting kan yo ye chon lunch hour khan chief minister pa imu dingoi katiwa ye chon chief minister pa kabaki mu pi wo assembly a gun license hi committee te hi iti chom jeng oi la mi hi apprehensive hi han ji kin shuk fel di wa hi ye ka chon mi pi ngai dan le dik thei ta pu han wai da clear cut instruction le bol ding oi ka ti siam ha ka ge no ye khan image le government le ong sukha ding an image building le ti ka ken le ka ge na hoi ta ken ye kha loi papa wang khan ei ko ka lang le DG retire lo ham lang verification om di dana poi modan le lo ham ei te kai kha bi ken ka gen chu le image le poi mo ye chun hoi ta ka smooth ta ke bol di le ka ti wa ye pe da khan ye lama district magistrate khale phone a bol ngai kin de wala bol diu e chu hoi ta ka la bol diu systematic ta la bol di wa ti wa ye zo chun tu hin akimu dan in SP le order shua gun license le a gun nei te kha police station ni bache dengo show dengo verify jo pha le gun khai ki choi ki dengo kha order kha aso tai ti le ka hat sabuta ye bana chun MLA pagukte khan calling attention motion move ka bolo jing hi raise ball de kai wa mi pagukte khan thu gan thailo de kai wa hilale keu biha pakhan mi khatlanin genin katiwa je kha kalengo signature ka bolo e khan calling attention motion ye gun license issue de chungchang hi jinga bol de kahiu ale khale ka pek lu tu tai ti he tu ne hen me piten hachet le no bang malung khamna di po lau thona di po ye ganu kha oi ta kai verify diu report o makwang kha criminal khatin gan ane le wang chu heta po la tang pi gan ki issue kha smooth ta ka ye verify bol na den ki chi tha dinga he ti he la het dingo ka genu ta chu da point dang khara chun tu lai hen illegal migrants ki hi barmala mapanga issue mjeken tam tak hi mi ahung ki tola
Eka government in apprehensive ay mama order show ei kendra sung mai mai le mun nga mun ko kahi verification ding akan DCTS di watan order show je chung chang khale ka gyan khomo ai le eu mi lekai khada chun village khada chun foreigner khat ome ti ilau thong manu chun genuine citizens or chu biometrics la ko fingerprint la ko Aadhaar ki capture jota ibol ki to hele ji bangham a meaning e bana chun family khami pasagi paget umna khan achate khoi ta ham lekha sim umdeng koem khada na sem umdeng mundang umdeng yo chu foreigner ti di wam katiwa ye kha ka kinye lo loi papa khata ye phara chun ka ki ho ye khan tu hi mi pi he dinga ka ge no chun keu BL tina hin MLA te mo po na ong kipitinga he ka ho to na wa chun gal jam hong ta issue pi te ye lama unfortunate migrants hong te hoi tu hi police ni hola imata jele ko ya sajiwa ba ko ti hoi bol ta lo di we ki ti tu ne je dinga chun tu hi bol ding chu le le ka ya barma lama gal jam hong mai le ya identify jo pha le om na di kha district DC te to SDO te to ki ho to ken den je ta ka shelter pe deu ye ta ka mat di lo identification ke bolentin at least ki compiling tin ye pha chule ye lama Burma situation improve jo pha tele ama ka sol ki ding ki ti to ne he decision ki lai ti hi mi pi ten hele chuno ka u de ye na dinga chun akin khan Chief Minister pa to ki hozo khan akin khan ka phone ngala kina khan DC pa ka phone ngala telephone SDO ka phone ngala jeta ka nangon mi biometrics so capture la bowling ti ho jeta ka focus area of ye drive pen he now we have to reorient la sanding one tui mi la holding we le ko foreigner lo mem ti zo khala kan ding identify la bowling hong pot te ka voluntarily ai lo le information pot te kha ama wa be kha data capture ding e chu hoi ta ka mun kha ta i koi ding police case le bol loading ma lo di identify bolo mizoram e bol go lo kha ye ta ga he me unfortunate group of people ye la persecution ji hong tai te kha hoi ta ka ye holding we katiwa atop na chun chief minister pun le a indi le fan holi tu nu isak pe ding iti na te kha ka ki ho do ko ye ga chun ye chu development kha je ken mi pi te kha ye drive hung ki bol pe na khan harassment ho bang ho kha lo na ding khan pan mun ki la hi ti hi ye point important pani hi ka gen uta iti golen pan mun pang khom jing itu no kal suan khom jeli tu no hoi takin pang khom itu no igam ma chon na dingen i community wifi sunga be beloven ileng ke ye community khat khat hi wa u naw ki khen thei ko ma yum po khat khat hi wa je ga chon pang khom itu no igam phan to na ding development na ding pang khom itu no pum khat na dile peace harmony thei na ding ileng un pang khom itu hi tuni ka gen uta